bwa mbere kuva intambara hagati ya Iran na Amerika ifatanije na Israel yatangira, indege y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguye hasi ikoze impanuka, bigakekwa ko yarashwe n'ibisasu bikomeye bya Iran. Indege bivugwa ko yaguye hasi niyo mu bwoko bwa F-15. Iran ntabwo yahise yigamba iki gitero, gusa iki gihugu kimaze iminsi cyarakajije umurego mu bitero bya missile kirimo kurasa kuri Israel n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Magingo aya kugera nibura ku munsi wa gatatu w'intambara, Iran imaze kurasa za missile zibarirwa muri 390 mu gihe imaze kurasa drone zirenga 900 mu bihugu birenga 8 by'Abarabu. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bimaze kurasa ibisasu birenga 4,000 muri Iran, aho ibi bihugu byombi byarashe ahantu harenga 2,000 muri Iran nyine. Aharashwe hose ni ahantu hafitanye isano n'igisirikare cya Iran, kuva ku birindiro by'umutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps kugera ku biro by'ubutasi, ingo n'ibiro by'abayobozi bakuru, ahaparikwa indege za gisirikari, inganda za missile n'ibindi bikorwa bikomeye n'ibikoresho bya Iran. Minisiteri y'ubuzima muri Iran yamaze gutangaza ko nibura abantu barenga 550 bishwe n'ibisasu bya Israel ndetse na Amerika. Ku rundi ruhande, Iran nayo ntabwo yafiriyemo aho, kubera ko ibitero byayo bimaze kwica nibura abasirikare 3 ba Amerika mu gihe abandi benshi bakomeretse. President Donald Trump yabwiye The New York Times ko ibihe biri imbere bizakomeza kugorana, kubera ko nibura Iran ngo ifite ubushobozi bwo gukomeza kurasa ibirindiro bya Amerika, kandi abasirikare ba Amerika na Israel bashobora gukomeza kugwa muri ibyo bitero. Uyu mugabo kandi yongeye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'igihe intambara izarangirira. Donald Trump yari yarabanje kuvuga ko iyi ntambara izamara iminsi mike, gusa kuri ubu uyu mugabo yisubiyeho avuga ko ingabo za Amerika ziteguye gukomeza kurasa Iran nibura mu gihe kigera ku byumweru biri hagati ya 4 na 5. Igihe iyi ntambara izarangirira kizaterwa n'ubushobozi bwa Iran bwo gukomeza kugaba ibitero kuri Amerika. Tukivuga ubushobozi bwa Iran bwo guhangana na Amerika, iki gihugu gikomeje kongera ibitero bya missile kirimo kugaba muri iyi ntambara, ndetse gitangaje nuko ibitero bya Iran birimo kurushaho kugera ku ntego byahawe. Hagati aho, ibiciro bya petrol ku isi byiyongereyeho 10%, ndetse iki giciro gishobora gukomeza kuzamuka mu minsi iri imbere. Ikigo cya Qatar gitunganya gaze kizwi nka Qatar Energy cyavuze ko cyabaye gihagaritse gutunganya gaze kubera ingaruka z'ibi bitero bya Iran. Ibikorwa remezo bitunganya petrol muri Arabia Saudite biravugwa ko nabyo byangijwe n'ibitero bya Iran, ku buryo ubushobozi bikoraho bushobora kuba bugiye kurushaho kugabanuka. Ni ingenzi cyane kwibuka ko Iran iri mu kiriyo cy'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran uherutse kwicwa, Ayatollah Ali Khamenei. Iki kiriyo kizamara nibura iminsi 40, ndetse ubanya Iran bari mu kiruhuko cy'iminsi 7 cyatangajwe na leta y'icyo gihugu mu rwego rwo kunamira Khamenei. Gusa muri iki cyunamo, amajwi y'abari bashyigikiye Khamenei akomeje kuzamuka asaba ubutegetsi bwa Iran gukora ibishoboka byose bukihorera. Ubuyobozi bw'umutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps ufite mu nshingano kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda Ayatollah watangaje ko ibikorwa byawo byo kwihorera byatangiye kandi byashyizwemo imbaraga zidasanzwe. Ibi rero biratugeza muri Israel, aho abaturage b'icyo gihugu batangiye kumva neza uburemere bw'iyi ntambara mu buryo bwa nyabwo. Ku munsi wa mbere w'iyi ntambara, abanya-Israel basabwe kujya ahantu hateganyijwe bashobora kwirinda ibisasu bya Iran, babisabwe inshuro 20 mu masaha 28. Ku munsi wa kabiri nabwo byagenze uko, ariko ku munsi wa gatatu ibintu byahinduye isura. Iran yatangiye kurasa ibisasu bikinjira mu kirere cya Israel, bigashobora kunyura muri systeme z'ubwirinzi bw'iki kirere cya Israel bikagera ku butaka. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere, Iran yatangaje ko yarashe ibisasu bikomeye cyane bizwi nka Fatah 1 ndetse na Fatah 2. Iki gisasu cya Fatah 2 cyo kivugwaho kugenda ku muvuduko ukubye w'ijwi inshuro 5 kugera kuri 12. Ni igisasu gihambaye bivugwa ko ari ubwa mbere gikoreshejwe mu ntambara. Kuri ubu rero, iki gisasu cyaraye kirashwe muri Israel, ndetse gishobora gukwepa systeme z'ubwirinzi bw'ikirere cya Israel, gishobora kwisekura ku butaka. Aya mashusho mureba nayafashwe iki gisasu kiburi gihe gito ngo kisekure ku butaka. Murabona ko systeme z'ubwirinzi za Israel zakoze ibishoboka byose zikakirasa ibisasu byinshi, ariko bikanga bikabyusa. Muri rusange, Iran ivuga ko ibisasu bya missile bibarirwa muri 31 iherutse kurasa kuri Israel byose byageze ku ntego. Ni ukuvuga ko aho byatumwe kurasa byaharashe koko, bidashoboye gukumirwa na systeme z'ubwirinzi za Israel. Imibare y'abanya-Israel babarirwa hagati y'9 na 14 nibo bivugwa ko bamaze kugwa muri iyi ntambara imaze iminsi 3 gusa. Hagati aho, mu gihe Iran yatangiye gupfumura systeme y'ubwirinzi ya Israel, umutwe wa Hezbollah nawo watangije intambara yeruye kuri Israel.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, Hezbollah yarashe urufaya rw'ibisasu byinshi muri Isirayeli, bituma Isirayeli nayo ihita ifatiraho igaba ibitero simusiga i Beirut mu murwa mukuru wa Liban, aho yatangaje ko ibi bitero byayo byahitanye abayobozi bakuru ba Hezbollah. Gusa uyu mutwe ntabwo uremeza amakuru y'abayobozi bawo bapfuye abaribo. Isirayeli kandi ngo ishobora kuba igiye gukora ku nkeragutabara zibarirwa mu bihumbi 100 kugira ngo zijyanwe mu majyaruguru y'igihugu ku mupaka na Liban, zibe zagira uruhare mu guhangana na Hezbollah igihe uyu mutwe wafata icyemezo gikomeye cyo gushora intambara kuri Isirayeli. Amakuru akavuga ko Iran ishobora kuba irimo gutegura uburyo umutwe wa Hezbollah watangiza intambara kuri Isirayeli, kandi ikaba ari intambara yo ku butaka. Ibi ngo byaba bigamije kugabanya igitutu Isirayeli irimo gushyira kuri Iran, kubera ko icyo gihe yashyira imbaraga mu guhangana na Hezbollah, cyane ko iyi yaba ari intambara yo ku butaka aho kuba intambara yo mu kirere. Magingo ya ibimenyetso ntabwo byemeza neza niba Hezbollah yiteguye kurwana intambara yo ku butaka na Isirayeli. Gusa uyu mutwe wamaze gutangaza ko igihe cyose umuyobozi w'ikirenga wa Iran azaba yishwe, uyu mutwe ngo uzahita winjira mu ntambara. Kuri ubu rero Ayatollah Ali Khamenei yamaze kwicwa. Igisigaye kibazwa na benshi ni ukumenya neza niba koko Hezbollah igiye kwinjira mu ntambara ndende, bitari gusa intambara y'igihe gito. Isirayeli na Hezbollah byakozanijeho hagati y'umwaka wa 2024 n'2025. Icyo gihe Isirayeli niyo yarushije Hezbollah ingufu. Uyu mutwe watakaje ibikorwa remezo byawo bya gisirikare birimo ububiko bwa za missile ndetse n'izindi ntwaro zirimo ibisasu byinshi. Abayobozi b'uyu mutwe nabo barishwe. Kuva icyo gihe uyu mutwe watangaje gahunda y'igihe kirekire yo kwihorera. Benshi bakibaza niba iki gihe kitaba ari cyo cyiza uyu mutwe ukoramo ibyo wiyemeje. Ibi byose Isirayeli irabizi, ari nayo mpamvu irimo kwitegura kohereza ingabo nyinshi mu majyaruguru y'igihugu mu gihe Hezbollah yabikomeje kugaragaza amakare. Umugaba mukuru w'ingabo za Isirayeli, Eyal Zamir, yasabye abanya-Isirayeli kwitegura intambara y'igihe kirekire. Ati tugomba kwitegura intambara y'iminsi myinshi y'urugamba mu bihe biri imbere. Hagati aho umuyobozi w'akanama kayoboye Iran muri iki gihe, Ali Larijani, yavuze ko Iran nta bindi biganiro yiteguye kujyamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko iki gihugu kiri muri gahunda imwe gusa yo kwirwanaho no guhangana n'ibihugu birimo kuyigabaho ibitero. Uyu mugabo yongeye kunenga imikoranire hagati ya Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko intambara Donald Trump yashoje kuri Iran ari intambara yatewe n'igitutu yashyizweho na Isirayeli. Ati ni ikintu kibabaje cyane kubona Donald Trump arimo gutanga ubutunzi bwa Amerika n'amaraso y'abanyamerika kubera imyumvire mibi ya Netanyahu yo kwagura Isirayeli. Uyu mugabo yanavuze ko Donald Trump afite ubwoba bw'uko Amerika izakomeza gutakaza abasirikare benshi. Ati Donald Trump afite impungenge z'abasirikare benshi ba Amerika bazakomeza gukomerekera muri iyi ntambara. Uyu mugabo kandi yanavuze ko ibyo Amerika irimo gutekereza ari nko kurota ku manywa. Avuga ko intego z'icyo gihugu muri iyi ntambara zitazagerwaho. Ati ni ibyifuzo bidashoboka. Hagati aho ibindi bihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubudage nabyo byamaze kwinjira muri iyi ntambara ku ruhande rwa Amerika. Ubwo iyi ntambara yatangiraga, ibi bihugu byombi byari byavuze ko bitagize uruhare mu bikorwa byo gutangiza iyi ntambara. Gusa nyuma y'uko Iran itangiye kurasa mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, abanyaburayi bahisemo gutangira gukorana na Amerika mu gusangira amakuru y'ubutasi ndetse no gufashanya mu bijyanye n'ikirere kugira ngo Amerika na Isirayeli bishobore guhangana na Iran byoroshye. Ubushize twababwiraga ko Ubwongereza bwari bwimye Amerika uruhushya rwo gukoresha ikirwa cya Diego Garcia kiri mu nyanja y'Ubuhindi, ariko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yamaze gutangaza ko igihugu ayoboye cyamaze kwemerera abanyamerika gukoresha icyo kirwa mu bitero kuri Iran. Iki kirwa ni ingenzi cyane kuri Amerika kubera ko kiriho parking y'indege za B2 bombers. Izi ndege zikenera parking zihariye kandi zubatse gusa ahantu hane honyine ariho muri Amerika, ku kirwa cya Guam, ku kirwa cya Diego Garcia ndetse no mu Bwongereza niho honyine zishobora guhagurukira. Ku bitero bya Iran, ahantu heza izi ndege zaturuka ni ku kirwa cya Diego Garcia. Aha zahakoresha urugendo rw'amasaha 5 zikaba zigeze muri Iran, mu gihe iyo ziturutse muri Amerika zishobora gukora urugendo rw'amasaha 33. Ibi bihugu byose uko ari bitatu bifite ibiringiro n'ibigo bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo nabyo bikazajya byiyongera ku byo Amerika ikoresha muri iyi ntambara. Ibizarushaho gutuma iki gihugu cyoroherwa no gukomeza guhangana na Iran. Ku rundi ruhande, Ubwongereza bwamaze gutangaza ko buri muri gahunda ikomeye yo gucyura abongereza bose bari mu burasirazuba bwo hagati, aho magingo ya babarirwa mu 300. Iran imaze kurasa mu bihugu hafi ya byose biri muri iki gice cy'isi, ku buryo hari impungenge ko ibi bitero bizarushaho kwiyongera, bikaba byanarushaho kugwamo abaturage barimo n'abanyamahanga. Tukivuga iby'abanyamahanga barimo kugwa muri iyi ntambara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa iherutse gutangaza ko ibitero bya Amerika na Isirayeli byaguyemo abaturage b'Ubushinwa barimo n'uwapfuye kuri uyu wa mbere. Abandi ngo bapfuye ku munsi wa mbere w'iyi ntambara.
Ubushinwa bwari bwagerageje gucyura abaturage babwo bari muri Iran, aho iki gihugu gifite imishinga myinshi, ariko ntabwo bwashoboye kubakurayo bose kubera ko hari n'abahisemo kuhaguma. Uko byagenda kose, ubwo ibihugu byatangiye gutekereza ku gukura abaturage babyo mu burasirazuba bwo hagati, ni ikimenyetso simusiga cy'uko Iran ishobora kuba igifite ubushobozi bwo guhangara ibi bihugu, ku buryo aho gutegereza kuyitsinda abaturage baba bahungishijwe. Iran yakoze amateka mu ntambara y'iminsi 12 yabaye mu mwaka ushize, kubera ko icyo gihe iki gihugu cyabashije kugenda kiga kurasa neza no guhamya intego uko iminsi yagendaga yisunika. Mu ntangiriro z'iyi ntambara, Israel yakumiraga nibura hejuru ya 95% by'ibisasu Iran yayirasagaho, gusa uko iminsi yagendaga ishira, ibisasu bya Iran byinjira mu kirere cya Israel byariyongereye, kabone n'ubwo Iran yari yagabanije umubare w'ibisasu irimo kurasa kuri icyo gihugu. Impamvu y'ibi nuko byageze ku rwego Israel igenda igabanya ibisasi kumira kugira ngo irengere bike yari isigaranye byo gukumira ibindi bisasu. Mu minsi ya nyuma y'intambara, ibi bisasu bigwa mu nyanja cyangwa se mu butayu ahadatuye abantu, Israel yarabirekaga bikisekura hasi. Nibura intambara yarangiye Israel irimo gukumira gusa 85% by'ibisasu byabaga bivuye muri Iran. Bitekezwa ko Iran ishobora kongera gukoresha aya mayeri ikarushaho kwiga uburyo bwo kurasa kuri Israel, ku buryo iki gihugu kidashobora gukumira ibisasu byose irashe, ndetse ibyaraye bibaye kuri uyu munsi wa gatatu w'iyi ntambara bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko Iran igifite ubushobozi bwo gusubiramo iki gikorwa. Intambara irimo kwaguka kandi igakaza umurego. Abihitana barimo kwiyongera mu gihe ibiciro bya petrol nabyo byazamutse 10%, kandi bigomba gukomeza kuzamuka mu minsi iri imbere. Donald Trump arimo kurushaho gushyirwa ku gitutu ngo atangaze igihe azarangiriza iyi ntambara, ikibazo atarimo gushobora gusubiza neza. Israel irimo kuvuga ko abaturage bakwiriye kwitegura intambara imara igihe kirekire kandi igoranye. Iran ikavuga ko ibijyanye n'ibiganiro byose yabishyizeho akadomo, ubu ngubu ikikizeho umutima no kurwana inkundura igahangana n'ibihugu byayishojeho intambara. Ibi byose ntawuzi aho bigana. Ibyiza no gukomeza kubana natwe kuri iyi shene kugira ngo ukurikirane amakuru yizewe kandi agezweho. Kubigeraho birasaba gukanda handitse subscribe cyangwa sabone. Ndabashimiye. Wowe iyo ubonye container cyangwa se ikamyo ipakiye amakonteneri igenda mu muhanda nta kintu bikubwira, ariko hari abandi bantu bayibona bakababwa kubera ko bayamburiwemo. Hari abantu babeshywe n'abanyamwuga buke bababwira ngo barabatumiriza ibintu mu mahanga, bikarangira babuze amafaranga, babuze n'ibyo batumije. Gusa ibi byabaye kera cyane hataraza Diamond International Logistics. Ubutaha ni wongera kubona igikoresho cya rutura nka ziriya mashini zikora imihanda, imodoka ziganjemo za hybride, ibikoresho byose by'ubwubatsi nk'amakaro, ibirahuri n'ibindi, ibikoresho byo mu nzu, ibintu binini cyane nka ziriya kamyo ubona za Hoho n'ibindi byose watekereza bitumizwa mu mahanga. Ibi bintu aho uzabibona hose uzamenye ko bimwe muri byo bizanwa mu Rwanda na Diamond International Logistics. Tutitaye ku ngano y'ibicuruzwa cyangwa se uburemere bwabyo, iyo dutumye tukuzanira ibyo wadutumye icyarimwe kugira ngo biguhendukire, ntabyo kubizana mu byiciro. Tukugira inama y'uburyo bwiza bwo gupakira ibicuruzwa hatavanzwe ibishobora kwangiza ibindi nk'ibirimo ibinyabutabire. Icyo watekereza gutumiza cyose mu mahanga kirashoboka hamwe na Diamond International Logistics. Igicuruzwa cyose ushaka, yaba ikinyura mu nyanja, mu ndege cyangwa se ku butaka, turakizana tukuzanira ibyo wadutumye bikakugeraho aho ushaka hose, kubera ko nibirebana na gasutamo nitwe tubikurikirana, waba uri mu Rwanda, mu bihugu byo mu karere cyangwa se ahandi. Abajya kurangura tubafasha kubona impapuro z'urugendo nka visa, tubafata ku kibuga cy'indege tukabageza kuri hoteli kandi tukabahuza n'inganda zikora ibyo bashaka. Tubaha kandi ubujyanama mu ishoramari. Dukorera muri Chic muri etage ya 2 hejuru ya MTN mu muryango nimero F046A. Dufite ibiro n'ububiko muri Turukiye, Gwangju na Yu mu Bushinwa, Dar es Salaam muri Tanzania na Mombasa muri Kenya. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 07 88 31 85 47 no ku murongo utishyurwa 35 45. Tekereza icyo ushaka gutumiza mu mahanga icyo ari cyo cyose, uko cyaba kingana kose, turakizana. Turi Diamond International Logistics.